Kasalelia mango, Roundwood sa luga, Kupran Chorus, Rembiliang, Taweta program wet, ye, Rong and Coco. O Katabil Yasanek Roundwood, Manakap man, ye, Herman Sadom, we are senior pastor in every home. O Bilanso Water, we are director in Momotsa wet. Ye, Imeban, Yankatail, O Katail, open and program in Roundwood, Kasalelia. Yai Rongi. Dame Ranwood imen ketan taula o songakis kosaya. Tuan lisil pengtanan sampai Ranwood. Way toto melalap melanaun Middle East. Way toto me aramasakan uang atarail government. Mela mainenen pil toto. Rererin sabakan. So mau suatikan maksudnya wunia me kau kawela. Kami aramasakan. O song suat tekan me para me lekamotra sutukin uyau mas. Suat nan sampai Roundwood o apal me mian nan sampai Roundwood waksang ansaukis samalaro. Ari a imen kamu yang song kawewe yang ketrail te kasale yang ketrail ma so do wasakis men tinting nan masanin kot te tame tinting nan masanin kot me kasale yang ketrail irakan mo parporta sampai Roundwood takut kilala kay mat te tame wiwiawi kalangan Pastor Rulens kalangan ki sapul mo muy kalalabag makom kalalabag eu kalalabag apal makom kalalabagen ap kalangan en kauno po yagini ay so makauno masal sang sambawot sapul kiti yang trail sapul memahasan wen kak kawit ki trail buk trailan kak wewe ki songkan mawiwiawi songkan mawiyawir o songkan mepanuyawi songkorus mawiyaw Roundwood po sambawot esetu ya mekot kaburyamay po mon song bukat korus apan wiyawi kileltir nan buk sarawi pen kauno masani o pen kileleti nan matu riesak payo magtaiban taropwe iratikeu riau kola lel iratikisu o walu kasale yang trail me song bukat utan pan wiyawi apo wiyak kilel kay men kasale yang trail me mekot trail kokolang kalangan en kom kasale tame iraka neulel walu amoin mama kom watakong ketail po me pil yang ketal ng programo ron kak yang rong o wewe kilelakan kalangan mamia sabul mamupuk sarawi kom kak pakalanan matu iralaut riesak payo ipan songan watakong trail o kom melaw pil yang watak memasani sisa ser kat lasang ni ten ba sarawyo sabul metron patango ar kayang umba poren kasale yang wiapen imkan en ten baso iar masan yang rail ye kumail katete mau mapukat koros kumail nasa po soto trakayew pan luwati nitue karusia pan rangiti ieu kokop me Jesus masani ang sapal mawarangko arimaing kokoput apaita rawiyawir mebet rangkitin takay kau olan takay kau ay sompari sisak murin Christ akat katalaren samaw Israel imun jijian men chu the Israel kan magin kakaon wain chu si Israel men Roman Empire Israel koto Israel kawelan Jerusalem wasaka Rusia o tanpa sarau merkatoke ki sompar paisa ko Israel kawela taululo soto eu takai luat po neu takai I kayun kokop me paitan antame kauno masani are wogi paitan kokop yomet iratik riawat apaita sompar sisak murin kat tong Christ amen mewewe ki me kedai laramas kedai suruka kedai len kali kamu kokop puye ki bil kaide gintanan puk saraw yap nan pugan patapat kan bil sainsal me utan tran ba sarawiyat wala taulul itan ba saraw me namar ki Herod the Great the menya Herod me wiata Herod the Great ime wiata tan ba sarawiyo me met solar utan bolin kot lulu amen kasampal are kauno katin masan yang real meren kilang posoto eu takai pandulu po newo sompari sisak murin katong kauno kokopot paitar ha iratekan makompil kasaleta me panuya on katal kilel en tama wiwi Roundwood kompil kak pile wata kong katal ma kotile iratuk walu nak chai bileu bana iratuk silu yet me masani ya katiang kamal pon nana holip
Tron batang ko ap katin kamali kalepla re ap patronong. Kom katin masan yang ki tan sauta me pukat pan wiyawi o kilelta kay me pan kasaleta anson o mi pan katsto o imun samba. Ewiya kalalabak yumet sang warong ko ang Christ ay yet me Jesus masani. Jesus ergatin sapang rail masani kumail masano kalaga po amenter katuway kumail di. Para mas toto pan koto numaray o inta ngay me mesayaw oraban piti. Ew kokop me kailanana wewe pena lalame kamelele me palilautin tron sambawat wewe me paitar. Pagkitoto me kukusilio intindame ye Israel me Messiah. Israel me son komor. Amen. Woke ew kilel ye kilel me kauna katin masani yung sabol me warang kau o bil kital me wiya sabol me rawat kitalan trek ma wo me toto ban partner bandame ye Israel Christ. Amen. Kalanganin ko mo yun. O bilirate ikan? Ira tujuk wano kumail pan rongan maun o koseban maun kan ap kalaga kumail salota po met pan utan pan uyawi ap kaite kini min samba met ewiya kokop me kasalayang child me irawachinen paita pueki Christ mamasan ni ay soyo me soto tip soyo me pan kak itan rong sang wasa ong wasa ap met tame kasalayang child me kitay pa rongan maun sang wasa to ranwat kitay men pombe kitay kak rong sangkoros me uyaw na samba ranwat erbileu kokop me bil paita ranwat mon me sa child pueki television abe radio kita berbodoh na tajungolim kan kita lari kilang rong mawin o bil rongan mawin pileu kilalin ni mun ran. Amen. O ranwat nan samba main mawin pingitar. Najid pa sa pungala Afghanistan, Iraq, lisalipin kan aramasakan mamawin yang right government kan nan Middle East. Lisa liping laut wiwiawi nan Africa nan South America wasa bukat esiro wiya san salong klal bagi esiro tan karakar tuwa to songon wasa mawin laut wiwiawi songon Iran Afghanistan kita met meto men songon wasa katte mawin wiwiawi apso I wasa report kian met wasa tekan nan samba mawin wiwiawi o rongen mawin pil wiwiawi paitang ko kop kay met mai kasali yang tal me ketal mimier ni imuin. Amen. Mebukat karusia maing inenen kasambalang child bagi esoto wiyawu mal utan wiya song yo me kauno got masanier me utana pan wiyawi song bukat stueta maktail ban saylok la wasayo niya tay ban karan la wasayo maktail ban tapin saylok la aramas pan kawo yang child song kan me mi mon wasa magtay ban lelayo niya tay ban klata kilel bukat uya me got kaparan kay we kasalayang child magtay karalangar wasaw mi irayo nang buksaraw me masani ong sabul mekan meono pekan niya may pangkelang song bukat akumail kelangita pokamor pamail karandor kalangan Iran sansal nan luk ralaut riyay sa keo ira tig riyay sa klimao riyay sa kono o riyay sa kisu nakom watakong tay Mamia sabal mo puksaraw melaw chay kola nan luk ralaut riyay sa keo ira tig riyay sa klimao riyay sa kono o riyay sa ksui pang watakang child memasani kilal kay pan parata ni katipin ni maram sangwat waitar opil ni usukan ni samba wasakaros nan weikan aramasakan pan sa lokita ngirngirsak laut en nan mataw o kumukumusak laut en pugikan eupin metmain Raban lubong maskila masak ni arban awiyawi mekan me pan uyawi yang samba pokon puegi pasan en pan langkan pan pingita o rerer ari ainsawo me nei naramas pan parato kat koto nan tapok ni roson lingaling lapalap eupin me sansal nan radrik riesa kwalu me masani ni mebukat e pan chapta uyawi kumail uta o sarata pue kamaur pamail sa motor kalangan ko mo ngir sa kanilok nan parte kau sama laro tsunami kay wiyawinan mo sa akin nan samba me after wiyawinan paret rante ko me wiyawinan wing sapan me in komuman lawasaw tuwata pakutang post ni ansa me berpatuan nan television
Lepa-lepa ni long kay mereka melele me pa ami ni pit silisak sama. Me pilwiyawi nan mo in Indonesia. Me pilwiyawi wasakay. Paitang ko kay met di kamelele. May ngayon cincang nan puksarawi. Puksarawi kaunop kin kitailer. Mo na sa ikin jawiyawi. O niya inso me wiyawi esto ya me kot kapuriyamoy. Pwede magtayban taroboy yo wewegi. Tayban ka kono pa ang sang pukat. Wewegi kitailanane kitailen wewegi. Ari kitailen bang wiyata magtaymen wewegi to situ wewegi. Pemagtaymen wewegi au tang taypang mo itong kaunong kaun tao talmo. Pwede ngene sarawian kak kas-kaseli yung kitail, patpataki yung kitail, songpukat, pagkitailan ononop. Amen. Kung masani wasatra kasaleta puini na ramas riyaw, puini na ramas pan masapuya kata, puini na ramas pan peranda. Puyen kak minan puin me peranda o minan puin me masapuya kata, ya pilipiliyaw, painay pilipil. Ngay me pan pain pilata menya puin me pan trowe. Kay tegen kauno pan pilang ya, kay tegen pelian lamalam pan pilang ya, painay pilipil may. Iban ka yan karasayang nan mo Noah. Pwede na ramas riyaw mo yan. Noah o nakan Israel onop. Israel wiwuya warim. Aramas taykaw, Israel ko to wiya kay Israel men kamang korur. Raganita kreta ka wiwuya kay lablaban podwan nan wasak po nana, wasak misido karani siya tabi. Hari, wewagi Israel pwede reonop, Israel patulungong ng warimu, Israel komorla. Mesotro ono pa kao, mesotro men rong patak men Noah, kaskasali yung Israel, mekot pangkawela samba, ito meruya rawi kukurugi. Ebe blukak, sudah waksang ramkat. Me aramas toto kilikilang, saulang ka na, mukhang kautak, rawi aki pila ramen kamang kurur. Ari-ral pila tayo sa ngon more me bangkat ko piral ni so kan tebel nan rana kan so man lang kauno na pataral more apan sa men wari mo lel rokoton rijing sedekah bagkot lo kay tier wani mo sang liki no mas sedekah dengan ta sang wani mo lole maing inenen kasampalang kitay ka Rusia tron sampawat hirawan pwegi kauno kot kubran kot Israel ka Rusia ren petal Ape na Israel Pilipil meresitumen kotong nan warimo. Opuk sarau masani makaton na inaramas pantueta tama wiyawi numay Noah. Tama wiyawi numay Noah miya puini naramas riyaw. Puino rakaukaunop ay puino rasusu kauti. Ebileu paitan kokopmet magtaibang kaklang nan pompay ranwat tanay samba ebil paita kokopwet. Akay ramas nan nanciyang akay su kauti. Met ebil wiya kokopio me paitar. Mawiwiyawi, ituan niya bil kasawi, kilango kasawi. Tuwan na kaya ramas sa pilataren, kilang sangkaw, no? O, ali yung rail, tama bang kansa na mga wong rail, tama sampa bang kakiyang rail. Apo tamtaman nan buksa raw bil mansa ni, malter pa kong sampa. Te okot may miminan sampa nin, tuwan na ison, kisindukawa kasaleta. Ari utang tapang pilatama, ismo kita pokpok. Sampa, tekot. Miya pil kilal gay na komisyon pil wata kalatan maturi isak payo leltiyaw ni walungan. Kitay puralanan maturi isak payo ira tig walu o yet me masani ap mabukat karos rasang tapin matakan naitik. Watak maisu. Isu. Sap pan wong sap, way pan maunong way, wasa koros lek lapalap o rararin sap pan wiyawi. Maing irawat sinenen kasampal we, wiyawi wirame samba u kata-kata melaylay an wiyawi. Songa-songan kamogitin kamelaylay, wiyawanan samba pon karanyang ran koros. Tame sainsal, paitan, tame masanen kot masani, utan pan paita. Pingaping wiyalalaut lang so koros. Soto wiya tigil-tigila. Kasanapan kamalaylay mawiwiyawi. Inaupan kamalaylay. Pungin kamalaylay. Tama paypayta, tama masanin kot masanin. Miya irayo, miminan, Thessalonia kayo, limaw silu, na komsong, piso sa kinkadal, may rawat. Kasaya ben, safety, malaylay, papol, peace. Sangkoros mao. Magdapantak rawat ng samba, Palian United Nations kat-katarla peacekeeping force nan wekan nan samba reyan so me aramas
rong ni tuan sampa arong mo miyo puinin kol meleleyo sompei ko ro katarlangay wasak so ron kulan kol melelen wasak kiyang mo mun mata-matawan papamin meleleyo ren pilarmaso ren tama po United Nations apaliala mo ap tama Thessalonik kayo limaw silu pambata ko yung trial me ituan maramas pambat meto kamparal pande long rail na kung sukusa kang kita mawata karawan Kompakala sabal mamupuk sa raunan kayon Thessalonica ralaut lemaw ratutuk silu ay pan watakang child. Yet me masani ni ainso me aramasakan paninta me karos malaylay o mau. Yei ainso me apal laut pan matangatal long Israel. E pan matangatal long Israel rasang matakan naitik ong liyaman o aramas surapan pitsang. Kasambal, pwede ningkamang kabil watakatanan maturiyasak payo walu mebilpit matakan naitik. Apmo na ta taula o sayar matakan naitik miya bil kilal kay me bisan sa long tay lek inanen laut nan sampa ranwood yo yabran patpatawan nan internet nan minia way mo nan Africa Somalia teya aramasyakan tupak lek laut Paitang ko kopyo met mine ay sangon lek me mi ram ka disukun ya mas miya lek wiyaw mas, may. Wiya lalaut la. Ikamel lemen yang semua kedepan sair, matakan naitik, abanin nin wewe. Sambapil, hokilar, lek. Soto mga North Korea, wewe may. Soto kan ray mga. Imera wiya tangatangki sa ngay wewe ramkat. Pagkit lek, inanen laut. Pilay mo kong piluwata kata, sumaw. Nampukan way ko siya, pestilence. Sapul matrail kisin bukway tata bukan Pompeo ko siya kilitop pagi itame aso pun kawawe ta buk sarawi kawawe yan nilo kayang Pompeo kilitop yo melel Pompeo na 1800s me kitwal buki sama me komo malamen Pompeo ka itame mereka matawayan an mga rail kilitop hapos ito wawagi me kilitop wawagi me songon sumaw suwet koros me para tanay sampa rawat kom okay way Songon nan Afrika apa mi songon sumayo me repuria mo kaya wiya kami larmas. Scientist kan pil sa sila tarabang ya pura song rapapaki sumawo tapsang ya. Kami larmas yo randrio kutai samba me kutai Pompei piliang purur kita pen kutai lang kakilantak depan torokin kutai merenta bird flu. Kom ansuway wiya tatok ta FSM health. Main leben konop sa wiyagi. Pagi maapan lel ni rai renda pandemic wewe me ekipetier samba area samba mi na ni rai kabar akom kasambal penabeo monmo swine flu me kitaliang ko kono bang kitai ko kono bang swine flu bil kipetier wasakay nan wegay na samba ran pukat ekak songon suma pukat mangay nan lalong kital pagi sumpir soap kokotong kital Armas kakuat tau tiradal spreader. Kita ko kunop swine flu. Okay, bird flu balil kita. May inan na nipilkara yung magitlaw tao yaw ita retail. Amo, sumaw pukat main. Kilel animun rana kay mat. Yo, AIDS. Resektiar wunia lil round. Sangoy sumaw kay SARS para ta China ranto yo nan pali Asia. Miya songon sumaw kay songon may ba kakinta songon limang mga ba. Wini mautangkin kamawi ala songon sumaw ka rambukat sila ka kuya ta megot. Pag masin sumaw kelay laro tamekin kemela mas sila ka kemela. Sumaw nan rak nan samparanut. Bebampil kasali yung trial mabil. Maturiyak payo kilaluwat. Pil kasali yung trial magdal miminimun ran. Kompil kasali ta rererin sa. Kalangan mo na iban sabang sumaw imentanagis pura lang mas tupak. Okay. Irawat hinanan kasambalang trial magtaypan ka klang yamamon tatok mawiyawinan samba ranwat. Yawan billion money me way loud ka spendong wiyata tipsaon maun tipsaon kamela ramas. Anan magkayo kasambalo yemen karosan sota way toto yeme kila. Ime North Korea may kila ng lake cloud.
tupak laut. Pag Israel ala ni Raisen Koros, kilangan nira tipson maun. Tron mo iyo, puya tutupak rang Koros. Kom utani nenen kasampal irawat tayrayrawat. Ong katail koros mememaur ranwat. Pwede utan tama kukop kasalayang child utan paan poita. Utan paan poita. Anak taika kobrela kobratail one marainlan aramas ranwat niarail wiatar sangon tipsogan mepit computer technology me kap ranwat. Somao makom sair somao hates lel ranwat soto winiyo retiarata. Komangi karapa pwe kupuksaraw masa ni me. Mie somao lusilusiyo pan lel kachayil ni samba me pan komomala me troto. Eri somao lusilusiwat ikamelele me yew somao me yey AIDS. Nan robrop me uyawi haverka sara haverka me tirakta me aramas milyan isa kono me an kitier kapalen somao AIDS. Aramas pukat me mimini sombar sang sombar isak payo lel sombar lima isak. Aramas pukat me uya Present walisa kontron wasaw ramir nan kapalen soma waits. Me oraman petakasik pamia me murin sombar walu aramas pukat korospan mela. Present walisa kontron sa apo. O kay degen wasaw to po wasatroto nan samba me song soma wat kipatir. Wagi nan wasa me rup pukan uya ma sang sombar isak payo lel sombar lemesak me apal kita soma wat. Tay kos-kosiya me kisinserikan o me makan me ban kakadren luwati mamurin sombar waluo koros aramas kelal bukat melar Iban wewe kopuriya mo amo tamak drepang yang pergi poitang kokop kay mat Amen. Ari wewe ki kita bang yang tak kedailan yang Minan poitang kokop bukat tak kedailan mimiliki Atay pilipil me bang yang ta Amen. Uya pilipiliyo ang kamuyong ayo pil kitail ko Rusia. Kitail me pan pen pilata yawasak tay pan mia o tame pan uya tay lagap ye isang niya tay pilipilin ranwat. Kita tolaw kita sair mas eu kilel kau pil rererin sap monetail pil tau lata me pil pita tay men pilipil apa. Pautan imang trampur to sair men pilipil. Eu kilel me kompil wata kata ning kapan ye rererin sap. Irakito nan sompongin rantai kau kokoto wapten bilel sapan. Mekareta tsunami yo. Mon sapan New Zealand. Mon New Zealand Solomon Island. New Guinea, Papua New Guinea, Tonga, Samoa, lelanan wen Europe abe, pali Asia, tama wiyawi. Kalangan maing kaunukot kin songon men tatangi mekot memiani sambawat puen kak kasaleta tama wiyaw paliyo. Rikaraban kauno tatangi metakin naitik. Pwekik talen kak wewe kitakot metakin naitik. Ainsaw me seryo kun karanyang pubuti estokin malmalawlaw metako. Iaisaw me metako kun wiya tonto tala puen kasaleta makaranyang ributi seryo. Wewe ki irajuk waluwo kasaliyang katal me samba miyar na nirairin metakin naitik rawat. Utan maing pweki esansal me totalar. Tonto tolana na pukat kasaliyang katal me karanyang kras pangpuruto. Amen. Metakin naitik mo. Amen. Pagi kom kasaleta me liya me niyan sa me ban naitik. Ansa me kukulan sa riba ni buti ya matakot totala. Amen. Dumuni kisong pura na siya kami minim nambatabe. Pura ka wayo ko lang lato nan wasan na diko ari liya naitik. Ari kedala ramas dala na nagdalan wewe ki. Me abe bukat eton totalar pagi kom nan Petrus Kriyaw silu payo ko saya metodo panuya kaya men kamangkoro metodo bang kinitak aya inawin na pang proto posang ni mo inat papakala pakaw lel ranwad songkoros tutuwad amoy rice ro me ituan kalangan in kotong tayla ramas so menamen ta ramas and salongala korosan kak waliya ka pala kalugila ti paralgan lukwar langi puran kak kuya torperail kapal me kukutong samba pit koko bukan ren kak enter yang miminan ni ren kapal bukat imituan me kom kasaletan ning kapan me pit puin riaw na ramaso puin masa puya kata puin
ro ono patar po ki arai kaun bang purutor te atal kaun ban purutor o yo me ktai belanane tama-tama ktai me raneu o parki tong kot etu penat kot diang watek kalender tu watek kalender ap kot pangkin totok ni aso me pung ni aso me sapul me time ban lel pagi nian aso me puksaro masa ni kot katar to Christ on ktai laramas ni aso me pung lel sapul men kot time aso me pung hari kalanganen komui rajut walu inanen kasaleta tame song na bubukat tot kilar ran bukat uya kiladen matakin naitung kai o mepit lek mela naramas monatail kaim sakala tail program ramu diamond kala bakter rayo me miminan bukan kautial kom kamelele me os pameno sabota klar nan sambaran wat. Amen. Ospaman o koros sa pataklar o eusang may imen Thailand katun wewe penalale. Irairin song kan korusya me wiwiyawi. Esedro wiwiyawi po kot kalokologo iktail tuan sambawat. Esedro wiwiyaw po yagi eusang on kara petoro rap pangpangan kitail. Po yagi kitail korosan kak kalula o walya kapla. Arya kita tutong kimas lek. Pagipil amenos ka uya kasan salben lek. Nako mo kisma kasalayong trial. Ibanagista sair. Irayo po yagi irarayo met. Okay. Ay banagista sair irayo me sansal sang nan kautial iralaut wano iratgitg wano telemawa wano me masani yang trial wasawot me amanos ko niya so me pir tong sambawat ewa men tanakyo o dame bil sansal ratgitg wano iban watakang trial me masani ibil rong ngil ew me peito sang nan pungan men maur pamano me inta paunan parli riau miminu 1 poinan tatok and raneo. Kasalayong tayo painan mga bandinan pay laut la. Maing aramas toto purpuriya maigi aramas toto pono gi tama karata painan songkoros pay laut la. Magtayban taro painan puksaraw isang bukat koros emiyayer. Kalanganan ko promo Pastor Sato pagi time apil mutumutlar apan uya iran tapukin murin met yadaban pileo penan programen rongan kokop taban tolao pil sairos pamen menit mepit kita laramas me saikin te onapata puran kakyang komor la tama kita lanana uya kalangan eu peitak kasampal men Pastor Rulens o ipatuan kamelele mi eu peitak magtrail korosana anak Thailand kak wewe penalale ma chaiban kak wewe penalale mi olaman metiang tomon Jesus Christ ma tan ki son baptize ni ai so ma olman tiang to ekoton kono patalo yechme patang kinan matu ira laut silu ira titik riau tame masani kumail kalula o wal yakabla poin gut karantor ni ai so nan markin weyo iputiang pon sambawat magtay ban tarobay nan son ira laut silu ira titik silu tame son kalong kitaro esero kachun wakita la bil pausa lata yechme masani melel intayanguk makawasrip sapal kawasripan ka kilang wain court ira titik limaw masani makawasrip ki pilong ay sarawi kawasrikak pitalong nan wain court ni ay so me epola katilapan sambaw yasada sapata la ren samo o ni ay so me sapal mawarangkan bil pitoy kalok murin lobuo resero wakita la tame son kalong gitar resero wakita la tame Christ kalong gitar nan wiwiya ira laut silu ira titik isak tuwa tame Peter kalongi amen kumailen kalula o walia kabla o wakiyang court puyen katin kamagali kumailta ari maing Pastor Rulens isirapil kak wakitala tekiyang ay wiya pa apibil pan pauseta tame masanen court masani kamiyong ay yok child koros me upena nan programot child koros ananak child kalula o walia kabla pag child ter yang puin me masapay katao ap child kak yang puin me perantao kalangan ng kauno praise the Lord kumkak kalwayang child haramasakan me banana ren men walia kabala nan kapakapen kasamu Christ o nanaray more kalangan
Mona ipan kalwaik chail iran buksaraw yu nan romawin son iralaute ura tigtigay sa kriyaw komkak tarobay yet me masani ariso agay kasamo pusan la apkat kiyang rail pong nan uyala sa riyan kot o kipilipil kitan kak uyala sa riyan kot emimre mo yo mimre magtay bangkak tamanda lalap suat riyaman me pastani lobo ikamelele me retipan sang tay ka Rusya apni yan sa melap me mimipalamaw na lukur lang Jesus maing kumuyap chaman yan ang umuwi. Jesus masa ni ranwat kapan yang yan ang paradise. Sa tap, awi mas pagkanon tipan, awi mas pagkalangalang ni lopuan. Arimen lugay kamoy, o chay koros, chay lenew pa na ng lawlawat, chay lukur lang kauno kasamoy lalatayl, puyan uyalat atayl kaun, ayin sawa pa ang kakuyala atayl saun kamaur. Chay lew pa na ng lawlawat, kom kakalasang wasa sitil-bilbil kom mimiya, kom lukur lang kauno mimire mo iwasan, o kauno ananay kamoy, epakong kamoy. Chay lew pa nok chay kapakap. Kalanganin kamoy maing samat kot labalap. Ikapingkiyang kamoy sabol mo mimasanen kawait. May kasalayang iya, may sotrew maur ligin kamoy. Sotrew kabarabor ligin kamoy. Apyay kamoy kalep. Imen wekang kamoy lalayat. Melel ngay ramasaman metipan. Imen pagi kamoy yan mangkiyang iyay sabungkan koros. Sabungkan may weweki, obil sabungkan may sotro weweki. Maing kaon Jesus Christ. Yachay maur, yachay mongyong. Hirutungang kamoy. Ikasamoy kamoy yan kachlong. Uyalay kaon, o ay saon kamaur. Insenegan selar kaon niya. Kamu maut kaon ay maur. Sang ranwat, obil ban kokolata. Nimaran kaon Jesus Christ. Amen. Amen, amen. Magumyang hitawen kapagapwet, koborboron komor, lalong komuyir ranwet. O sepil kalangan kiyong kuburang koros mebilyang kitnan programwet, rongan kokop ranwet, sepil lukulukay kumaldak malang bilyang kitnan week mebambil kokoto, o tamataman kot pakong komuy. Komuyamen na yang rong hatak potet ranwet, o komuyamen likur lang maran kaon Jesus Christ, o kasamuyong inanamoy maur, and uyala am kaon o song komor, akom itawen kapagap and lukwet. Kalanganin komuy man kaon Jesus. Ikamelele o poson, totok bakom kachin uyata, nilobuo, pariakit samalaro. Ikamelele, me intamu makalagal, bakom kakaretiem nilobuo, painye ta sanger nan tip o ranwet ikotomomu dat bangki tip koros me uyayang komuyer sang mas o lel ranwet o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong uyala ay kaun o ay son komor sang ranwet o kokolate solar ayong pengay ap me koros may tong komuyer kalanganin komuy po'y kamelele me ay tungol at yang injininan sabol mo ipuken komor. Kalanganin kupuren korusyen, kit momotso en Colonia Assembly of God, piluklukete koros, melel irailkan me tungol eniki, ananen palingen, malkak eker telepon nempe, silu riau sero, wano silu payo isu, o at tungol email, coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patenki to kautek rasarawi kan dimenseng klok eisek pilni apengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyaray anson kautek klok isu ni sautik ni alemkan. Kalanganin kupromail korusyen.